bashaywa bakhunyulwa ngishingo babeyigqokile ababhekanga ukuthi sisehlazweni bazothina abantu sigqokiswe ingubo zasejele thina nje kushuthi ayikho into enhle ngathi abakubuka ngalokho bambuka uNkulunkulu into eyenza ukuthi uNkulunkulu adumiseke nababazake bahlale kulezo zinto kodwa nje babuka uNkulunkulu bathi babasabiswa nguwe sizokhuluma ngawe sisaqhubeka nathi besingenza kanjalo kunento evalelwe kithi engimele siyenze ukuze basizakala abanye abantu akunandaba ukuthi ushaya kangakanani kodwa kunento okumele iqhubeke uyenze lento yadlula yasuka koPaul noSila yaya kuyiboshwa yathi mayisuka kuyiboshwa yaya kumgcina iboshwa usuthi yayihamba nje lokho ingqongqoza kwakuyisikhathi sayo sokuthi ingqongqoze egameni lika Jesu yamehlula umgcina iboshwa watatazela wathi kwenzakalani wabuza ngoba manje uhleze igcina iboshwa kodwa baze kufike ezinye ophenduka naye ngizothi nanku umusa kaNkulunkulu okhululanayo noma ngabe kuthiwa uboshwe kangakanani kodwa ukhona umusa kaNkulunkulu